A kompren nou, koman ou nek fè genken pou gen madame ou sinon menaj ou rive nan posisyon ade avek li, e pou rale telefon nou, ou filmel, e pi lè ou fini ou patajel bay zanm yo. Ki form de neg ou ye? Ki jan de garçon ou ye? Menaj ou, pabli ou pedi tan ou koze avek li, e genan nou ki menm depanse an pil avan ke nou resi gen menaj sa. E pi kon yon mesye ke pou nou pa wot, nou pran pati intime fiya, nou lage nan la ri, fe zanmi we, fe jen garçon ap lapide jen fi sa. Mesye bon di nou bagay, nou gen maman tou. Wobran, nou gen maman, nou gen sè. Si toutefois nou pa gen pitit, men nou gen pou nou gen pitit fi. Pabliye nou gen kouzine, nou gen yon gran mesye. Fi nou wè la mesye, nou ta dwe bayo plis vale nan tout sa ke nou prosede. Nou dwe respekte fi mesye. Ba kompren non mesye. Ki ken neg yo gen pou neg yo chwazi fè yon aksyon kon sa. Ou fin pas son bel mouman avek fia, epi nan apre, pendant kel kontan, apre 2-3 minit li stoti nan espas la avek ou, epi pou l gade pou l wè se video li menm ou sinon fotol, kote l te nan espas la avek ou ki vin jwen ni ke yon bon zanmil voye bali. Koman l fè gen yel? Etan diske l fò konfians. Ay, ay, ay. Mesye, bon di ap pini nou, bon di ap kale nou, mesye. Obran, bon di ap kale nou, mesye. Gede bagay nou fè, m'pense ke se lè nou bal renkontre avèk sentans lan, depi sou te a mèm mesye, bon di ap ba nou sentans lan, paske nou tro mechan.